Ti surat ngentay ikanbiyag ita agundaway kat naggapo kanipagayam nga Allen. Siyak ti nauna kada kami nga gabsat. Agpada kami alalaki. Kat may sa ababai tinakariknaan mi itinagpaiduma nga ayan. Rugyak tiyag salaysay, idadda iti third year college. Second year college mat, ti kabsat ko ini. Bueno gagayem, intay denggan ti panakay-drama, ti surat nga impatulod ti pagayam tayo ani Allen. Hi Ella, awan ka din klase? Awanan, sika Allen. Awan maten, mapantan. Agkoyog tan arumar dito campus. Mabit lang, Allen, ha? Hello? Ella, ayan mo. Dito school. Agawid akon. Tanalpasan ti klase. Sige, urayan na kita. Sukunin ka, ha? Kuha. Basta urayan na. Namatas mo ti klase. Mayroon, bye. Asino di mawag kan ka Ella? Tikabsat mo, Allen. Nietzsche. Ha? Apay ka no? Kuha. Tinasayaan. Umuna aklaan nga agawid, ha? Agkoyog tan Ella. Anya ka di? Nagatap ka man ako nakon. Agkoyog tan. Itulnog ka ni Jabalayo. Dahil dyan ni Ella. Ni manong ti kadluwa na anak katakdari ti higit ti kalsada. Ella? Ni, kunak mat nga oray di kan umay, Jake. Apay Jake, nalpas ka din ti klase? Wan manong. Anya pa lang orter aramidam. Noawanan ti klase, agawid kan. Itulog ko pa ni Ella manong. Siyak ti mangitulnog ken kuha ng agawid. Ala, nagawid kan. Tinasayaan. Agpuyog kayo nga agawid. Da agawid akmat nan. Saan? Umay kan Ella. Siyak ti mangitulod ken kay Jabalayo. Oh, aday tan ti taksi. Para! Mami, madanaganak. Agpadang agduyos kanyak dagiti agkapsat. Nasaysaya at laangan no awan ti aklunam kadakwada iha. Delikado dayta. Rabag na agpabusoy kumamot ti maysa. Tagkabsat dalakat nga rod. 100, Mami. Ngam awan mat ti agpabusoy kadakwada. Agpadadang agrayo kanyak. Awan ti agatras kadakwada. No kastamot lang. Sikan ti lumiklik kadakwada iha. Mami. Talaga akas tatar aramida. Ngam no daduma. Sa anak ang makaliklik kadagitjay nga agkabsat. Jake, iho. Inkayabanan ni manong mo iti silid na tamang rabi ita yon. Umay mangan ano mabisin? Apay. Ada mo nandiyo nagkinawatan iti kabsat mo. Apay kasta ti jar mo. Awan papa. Ala, igaya pa ni manong mong Allen. Hoy! Umay kamangalan ng mabisin ka! Ha? Magbastos kan, Jake. Apoy nga wanti respeto ko ni manong mo. Sango ti panganan, kasta ti aramidam. Hoy! Kun kunamlatan iti kabsat mo. Sorry, papa. Talaga bastos di tao, papa. Awan pa nagraam na itinatangan nga miso. Sikat ti bastos manong. Aga-agaw ka. Aga-agaw. Anyat kahit masawan. Ag-agawam ni Ella kanya. Siyak ti mo na nagdaton ken kuana. Siyak. Agulimag kayo man. Sango ti panganan, kasta ti aramidin nyo. Agtugaw kayo. Awan pabay nyo. Dumakdakil kayo, bastos. Nukano di makil kayo. Isumutan ti panagbalin nyo, bastos. Awanan kayo itibayin. Alfonso, gusto daytan. Kasta di kayo agad-adal. Awan babay nyo talaga. Ala, mangan kayo. Di kayo agapay ti sangwan ang tigrasya. Sorry, papa. Ngam jak makapangan. Excuse me. Jake! Alfonso, bye-bye amon. Sige, bangat tayon. Gusto daytan. Maturog tan, Alfonso. Rapiin.
Dagiti anak mo, nakaturog dan. Naidamatan ti silaw iti sinita. Nangag mo ka di tinagarikiyaran da itay. Wan, naglawag ang nangag ko. May sa babae, nakapahanda. Nagluhon na gijay nga kapsat. Magado babae ang mabalindang arman. Ang mapaya may sapay ang babae ti paginagawan da. Tayam takasaritak tuman ida. Nagubingan da pa'y laang ng daytang ng aram-aram ti as-asikasuan da. Huwag nga rod. Talaga na kita nga agkapsat. Sipod ubing da, kanayon da nga agapa. Aging gaita, adadakil dan. Awan lata tinagbaliwan da. Huwag nga rod. Isu nga rod, pinagsina tapay ida iti pagadalan. Ang awan matlat da. Di lata agbalik ti ukali da. Kasaritam to man anay bagida. Tano siya kaamangan no mahaiblada. Kat anya pa iti maaramin ko kadagiti anak ta. Awan basol ko, mama. Ni manong tinagbasol kanyak. Anyat diyo pagkinkin na awatan aya, Jake, anak. Siyak tiim mo na nagdaton ka ni Ella. Inagaw na kitlin kanyak. Amok nga rin ka nagdaton ka kan kuana, alaman? Diyak mo tamo Ure pa'y. Rebeng na asar nga mo na pagdatunan. Pasyak tiim mo na. Kasanon no siyak taklunin na? Anya kayo kadi? Kaya po anya kay kitin ay nga kapsat. Babae laang ti pagapapaan nyo. Agad adal kayo pa'y laang. Idyan nyo pa'y lang kami dagita babanag. Agadal kayo kiti. Ni Jik at ibagbagan nyo, mama. Taiso ti inaudi. Naimbag kanyak. Tadan nakam ko. Mabaling ko apaggidanan ti babae kan eskwela. Nagado a babae ti tangam. Apay ayang agin inagaw kayo iti may sa babae. Aga-agaw ka kami. Agulimak ka. Ang mga makaraman ka kanyak. Sige Padason. Apat ko lang saan ka kabalan? Dakkel akon. Di na akon mabutbuteng. Anya kayo kadi? Agulimak ka man si Kajay ka. Alin? Pangasyon ako. Di kay agapa. Sino dyan ang sarong karkan ka, iha? Ni Jake, mami. Jake? Di mo't naggaputi kabsat na idikalman diti balay? Wan, mami. Oray anya tibag-baga kadagi dyan agkapsat. Talaga adidak sardangan. Pinaay ko pa yan idang agpadpada. Ngam sumarong kardamat lagta. Talaga nga awan dagpabusoy kadakwada. Wan nga rod, mami. Tipagtanaga. Agkabsat dapay mat nga rod. Jakmat kayat nga agapada. Gapulaan kanya. Awan basol mo iti daytan, iha. Binagaamat idan. Pinaay mo matan ida. Ngam no apay nga ituloy dapay lang ti agdaton kan ka. Basol dan. Dajay ni Ella. Ella? Han? Jake? Agpasyarta ko, ma. Nasa papay man. Sorry, Jake. Ngam adapay klasik no madamdama. 30 minutes na ang tibakante. Ella, madlaw alikpitlikan nak. Talaga ka di nga awanan tinamnamak iti ayat mo. I love you. Tapno amom, jak makaturuturo gamampang panunot ka. Ay ayatan ka unay-unay. Jake, jak kayat adi kay agkim na awatan ni tikabsat mo. Gapula ang kanya. Di mo pang panunuton tikabsat ko. Basta ay ayatan ka. Amok, adamot ng para kanya. Di mo pa kadanagan ni manong ko. Basta aklunan akon. Sardingan na ka ni manong ko. Numaamuan na nga gayan ayatan. Agawid ka na awan klasem, Jake. Sige, tamapanak pa iti library. Ella, mabit lang. Ella! Naragsak pa naggraduar mo, Ella. Kasanagan ka, Allen. Happy graduation, Matt. Itata naggraduar tan. Aklo na nakmat siguro, Ella. Alam
ni daytoy. Dayta man ang tibagana. Mamin ano ka di nga ibagak. Happy graduation, Ella. Ni, si kamat gayam, Jake. Agyaman na. Makatawan pa iti urayan. Agradwarak tumutan iti kolehyo. Urayan na ka. Taapama na makalpasak. Agkasartan. Ayup ka, kapsat! Ako. Alin? Nagpuskol mo itong tiropa, ma. Agraraman. Dakamin kini Ella. Apay, di ka makauawat. Inaklon nakon. Olbod. Alin, Jake. Anya kayo ka di. Gusto daytan. Nakababain. Huston. Mangibabain kayo at talaga. Uray sa dino ti ayan nyo, isulagtat ar-aramidin nyo. Mangibabain kayo! Mama? Si ka, Allen, di adal ka. Nga mapayakas na pailang ti ukalim. Kat si kamat, Jake, agradwar kan tumutan. Ngam kaslaawan at adal yo. Kaslaawan na surusuro yung may nanak. Mangibabain kayo! Jake, umay ka dito balay inton Lonis, ah? At darumbang ama-amuam. Aglunan na ka din, Ella. Basta, surprise. Basta umay ka. Tadanas kan ama-amuam. Inawagak mo ni Manong mong Allen. Ora iso, paayabak mo dito balay inton Lonis. Ha? Apay abda kami at ayabang dito ba kayo? Basta, agkuyog kayon to nga umaykin ni Manong mo, Jake. At agkasar dito balay da Ella. Jake. Apay nga ka dito. Agpada talaga imbitado, Manong. Agora ka. Sino ti agkasara? Siak, Jake. Allen. Garden wedding ti angayon mi akasar itinobyo. Iso a pinaayaban kayo. Tapno maimatangan nyo matikalay sa amin itinobyo. Anya? Umay kayo tayam amo kayo iti agbalin nga asawa, Allen. Jake. Ella. Umay kayo. Saan Ella? Agawid akpay. Ora siyak. Agawid ak mata, Ella. Siyak lang pagarop. Akas titi may matangak dito eh. Siyak lang pagarop. Ano? Intimplahan ka gatas mo. Agyaman ak, Jake. Pagpada tayo ti marikrik na itama, no? Wani nga rod. Anya nga rod nga eh. Talaga siguro asan ada kami ti paray ti tunggal maysa. Oray sakmat ama, no? Sorry, Jake, ading ko. Sorry, iti nararamit ko. Okay lang, Manong. Sorry, mat, no binasbastos ka iti. Gapo lang iti babae ang nagraywan ta. Mawatan ka, Jake. Kat ikarik. Sana na maulit pa dayjay. Santo na pulos. Amok awagas tinamar swarajay, Mr. Lonely, tapno ag kinaawatan kami iti kapsat ko. Manipuri din, kanayon kami nga kinaawatan kan Jay. Ita, agpada kami nga addaan panggedan. Adameten nobyak ti kapsat ko. Tiyak lang maliklikan na lagi pa rin tinapalabas. Iso ang nagsurata iti dayta programa. Kastan ket agyaman akunay kada kayo. Ti surat ngentay ikan biyagita ket naggapo kan ipagayam tayo Joan ti probinsya ti La Union. Kastoy ti surat ni pagayam tayo Joan. 8 kami nga kakabsat ket siyak ti nauna. Rugyak tagsalaysay iti katurturpos ko langit ti high school. Bueno gagayem, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan, ngayon patulod ti pagayam tayo ani Joan. Ita, nakalpas ka iti high school, Joan. Tumulong ka met namang guide para iti pagadal dagiti kakabsat mo. Wan, Joan, pagrebengam ti mang paadal ka dagiti 7 a kakabsat mo, nakalpas kan iti sekundarya.
Padasag ati sumrak iti panggadak nanang, tatang. Saan la padasan na? Agpursigi ka. Aramidem. Pilitem, ti agtrabaho. Uren niya trabaho ditan. Basta dakkel ti sweldo, mabalinay. Tatang. Di kag pili-pili ti trabaho, ta narigat ti panagbiag ita. Basta pagkwartaan, sarkamon. Joan? Oh, siga maggayam, Grace. Naggagat ka matan? Agwalwalis ka manan? Nakita ka la itay ang naglaba. Aginala ka matan? Nagatutili na ba am itay? Agong datatang ko na makita dang agtugtugawak, Grace. Grabe mat ngamin ti kina-estrikto datatang kan nanang mo niya. Ayun, di ka nagadala ti kolehiyo? Saanan? Daytang amin ti patakaran dananang kan tatang ko. Agpatingga kami lang iti high school. Kalpasan na. Tumulong kami amang good. Agtrabaho kami. Kasta aya? Uwan, Grace. Naimbagkan ka, taadda ni manang mo iti abroad amang papaadal kan ka. Naimbag nga rin taadda ni manang ko iti ay tano awan. Sigurado. Agpada ta asaan na makapagtuloy iti kolehiyo. Nagasat ka. Taadda ni manang mo amang tulong kan ka. Ngam siya, kapilitan nga agtrabaho para kadagiti kakabsat ko. Nasaysaya at kumamot lang na makaadal ka niya. Kumaa, ngam talaga nga awan ti pagadal ko. Isu nga agsapulak iti pagtrabaho Grace. Napanan di anak mo? Asino nga anak talakay? Medyoan na. Nagpailimot, mapan ka no agsapul iti trabaho la. Amom, nakasaritak ni kumparik Ramon. Dakkel ka no gayam ti matmatgadan di anak na kas waitress iti pagiinuman. Basit ti sweldaw ngam dakkel ti matipda. Anya? Kaya't ko ngay sarak ni Joan. Pagiinuman ko na. Kasanun no asawaan da. Ay, awan dakas na. Basta bak nang ti makaasawa kan kwa na. Iso akasaritak to ni Joan. Aga, saan ta jay anak kano ni Pari Ramon ti mang bibiyag kadakwada? Talaga kano ngamin analaing nga agtip. Iso adakkel ti matmatgadan na. Addan sir kak abalay tatang. Agkatulong akon. Mano ti sweldom? 2,500. Nagbasay. Adda pang isirkakan ka. Dakkel ti matip mo. Pasaray 700 ka no ti matitip ti anak ni Ninong mo Ramon. Iti pagtrabahuan na pagiinuman. Ha? Pagiinuman? Manjak tatang, mabutangat. Pagbutngam kumangay? Para serve ka lang mat iti mainom? Mabutangak. Amang ano bastusin da kijay? Apay nagdanga ka, Joan. Dakkel ti matgadam ijay. Saan ka pa'y ngagrigat? No agkatulong ka, trabaho maamin. Ngimijay, agisab ka lang iti arak. Tatang, jak kayat. Mabutangak. Basta katulong lang ti sirkap, tatang. Manun abulan mo ng agtrabaho kas babaunan. Ngem awan pa'y maitultulong mo, Joan. Nagbasit ti mait itad mo asweldom. Pasensya kayon, tatang. Nasaysaya at ladi kan agaw awid ditoy, Joan. Ha? Pumanaw kan, tawan mo't maitultulong mo. Isir-sir kay tinapintas at trabaho, di mo ket kayat. Pili-pili ka pa'y lang nga. Tatang. Awan ti maitultulong mo. Awan pa'y sirbem ngay naunang anak. Awan sir-sirbem. Isungag talaw kalanay. Apay akas jay ti imbagam. Inton pumanaw nga agpaiso. Tapno agnakam. Tapno mapabutngan. Kat mapilitan asumrak iti pangiser-ser kakenkwana. Maasya naklakat nga rod iti naunang anak ta. Di pa'y makatulong may. Pinagadal ta ngam dinamo ti agbayad iti utang nakadata. Amangan no agpasugnod kat anya pa'y ti aramidem na. Para manakto pa'y no agaramid iti jak kayat. Diyos ko. Adda ko man napintas ang master kak dito syudad. Tapno awan ti makun ko na datatang ko kanya. Joan? Ha? Grace? Joan? Apa nga dakat ito syudad? Agyaman na Grace, ta nagkita ka dito eh. Umaya ko mamakigasang gasat dito syudad.
Barang ada na pintas ang masarkat dito eh. Ala ka, imbang man ta nakita ka itay. Dito ka kaya agad adal. Naka-uniforme ka pa eh. Uwan, Joan. Pagturugan nga rin kita. Agawit ak matlang, maawan ti master ka. Tinasayaat, maturog ka ni Dagos ko. Sisyak lang ni Jay. Makiturugan ka niya. Awan man nga rod, Grace. Agyamanakkan ka, ha? Makipagnaedak man pa'y langarot kan ka. Aging ka makastrakak iti panggada. Sige, awan ti problema ti deta, Joan. Kayat ko. Tak na damat kadkadwak iti pagdagdagosak. Grace! Oh! Grace! Amom, naawatak ka sales lady iti may sa amol. Talaga? Kanta sayaat Uy, bagbagay mo ata natayag ka. Nagpintas kan samot. Nalaka ka maawat iti kakasta at trabaho. Gaputa na pintas ka, Joan. Agyaman at naawatak, ora high school graduate aklaan. Talaga anaas iti Diyos kanya. Dinangig na ti karkararag ko. Good morning, sir. Anya... Joan, kana ka? Uncle? Wansyag, imbag na nakita kayo. Sapsapulag di balayo ng amjak matamo ti address yun dito syudad. Nabayag ka din ng trabaho dito, Joan. Karugrugik lang din namin sa nakalman, Uncle. Basta yan. Ay pag nanadam nga raw. Iti dagos ti gayam ko, Makipagnanaadakan ko, Umay kay di bala, Joan. Di ka ngagnay. At peso, Uncle. Uwin. Kahit kumusta dananang kintatang mo. Nasaya at matlapta, Uncle. Sige. Di pala yung tipagnadam ka na ka. Tayo subay mo tipagabang mo. Tudua kami mitlakan ni Auntie Majanil kay. Janil? Di mat Estela tinagan ti asawa yu, Uncle? Awanin, nagsina kami ka ni Estela. Ni Janil, ti asawa kita. Imbes nga ipawit mo ti sweldom iti balayo, igatang tayo laangan iti masapsapul tayo dito'y balay, Joan. Ha? Oo, auntie. Isuntumot la pinagtalaw na kagayam ti amam. Awanan bain gayam di amam, Anak na ka, pagtalawin na ka. Nagbasit ka nung amin ti mait itid ko akwarta kadakwada, Uncle. Uray pay. Awanan bain day di bayaw ko, Rupat kwarta talaga. So, di ka nagawid, Joan. Dito yan, tibalay mo, kanakan. Sino nga talaga? Hello? Hello, Joan. Ni Grace na ito eh. Anya, kumusta kan? Grace, si kamat gayam. Di kamat makitkitan. Pimanaw kamat ngaminan iti tagos mo. Wen, tanagabrood akon. Ha? Kasta aya? Wen, inananok ni manang ko dito abroad. Ay, kasta aya? Imawaga, tada ibagakan ka. Agawid nga ni manang ko dito Pilipinas. Nakiasawan. No kayat mo, sikat sumukat iti trabaho na dito eh. Ha? Sikat rekomenda na iti amo na. Ha? Numabali na klakit di. Kayat ko Grace. Kayat ko na unay. Kapadakan ka, nagabrod ka, Joan. Nasaysayat manan na, tadakkel ti sweldo mi jay. Basta makanos ka. Kabaalak man siguro, Uncle. Sige, mapangkangarot ka, anakan. Hanggang na di na kami liplipatan ka ni Auntie Majanil, Da kami ti pawidam. Da kami pa iti unam. Sakbay dagiti dadakkel mao. Wan, Uncle. Jak tumalipatan ti kinaimbagyo kanya. Nagabrod mo't gaya man di anak ta. Apay adi na tapawitan. Dakabagis ka no ti pawpawitan na. Nay, apay nga akas jay bakay. Data ti dadakkel na. Sa balay, ti tultulungan na. Ay, jak nga rod mo. Sapay la kumatamalagip na tayo tumatlaang. Sapay la kumalakay. Pagkayat mo ka na kan, mantad ka iti kwarta maaramat para iti nakatarimaan ti balay tayo. Panatkirin tayo ti balay tayo, tapno napintas ti pagnagan tayo ka na kan.
Owen Uncle. Talay mong tumot na ito, ikanakan. Tayong bilang na kan nga na. Sikan to timang tawit iti da ito. Uncle. Isong agi pawit kayo ti pagpatarimaan tayo ti balay tayo, Johan. Sige, Uncle. Mangtildak nga rod iti kwarta ama aramat. Di makal tayo balay mo, ahan. Okay, doon napintasan. Mabiita na malpas da ito. Kasanan no agsubli ti asawa mo dito Ang subli lang hanggang saan na makastrike. Nagsina kami. Awanan ti karbungan na dito. Sika te ayatak Janel. Sika. No kasta, awan pa'y urno mo, Joan? Nabayag ka dito yan Awan pa'y, Grace. Agdiritso amin ka ni Uncle ko ti sweldo. Anya? Ni, kasano daytan? Danda ni malpasan ti kontratam. Ngam awan pa'y urnong mo? Saan na bale? Adanton balay apag naadak, Grace. Balay mi kada Uncle ko. Sa bagay, matkit di Ngam no kayat mong tupay ti agri nyo iti kontrata, mabalinlat ta. Kitaag to. Kitaag no kasano ti sitwasyon. Uncle, agawid ako ni ti mabiit. Kumustang ti balay? Nalpas ka din? Wen, nalpasan ka na. Sige, taray, tapay aramid na Wen. Mabit lang. Uncle! Ayawanan. Tinuted nan. Excited ako na makakita iti balay ni Uncle. Kaya't ko na makita ti balay apag naadan mi kada Uncle. Ha? Iso ka din dahito ti balay ni Uncle? Pimintas matan nga agpaiso. Agdorbelak. Adan mangilukat iti gate. Anyat masapul yaw. Siyak ni Joan. Tika anakan ni Uncle Pipito. Ada ka di? Awan nan dito. Inlakuran na iti abalay kada kami. Kami intakin ko kwa iti na iti abalay. Anya? Saan ako nga dayta? Balay ni Uncle ko dayta. Abay, sino kaya? Tapno mamati ka, umika. Ipakitak ti papeles ken ka. Aginatang mi dati a house and lot. Kukuha mi dati yun. Anya? No agin nilalaing kang tuma nga men, Joan. Anya nga ita, nagpaluko ka ni tiday nga Uncle Mau. Diyak matimpagarup akas di ti aramidan da, tatang. Awan kit di ti amum Tatang. Alabay amon. Nalpasan na naila ako ti balay, anak ko. Nagbambanok ak di siya balay nanan. Yung binukudan dati naglakwan da. Dahita ti maganab mo. Kundi talikod ka kada kami, itatawanan kwartam, da kami matla ti malagip mo. Ha! Dahita ti maganab mo. Pakawanin dak tatang. Diyak impagarup alukwanak ni Uncle. Bimanaw da Uncle ko, ajak ammo, no sadino dayan da iti kabit na ita, Mr. Lonely. Ngam intalek ko ni kinamarswati naramid ni Uncle ko. Ita, madamamanen ti panangipagnak iti papeles ko, taagsubliak amangged iti balasiw taaw. Bareng iti may kadwa agundaway, makatulungak meten iti pamilya. Agyaman ak ngunay, tuy pagayam yo, Joan.